Ovo je čarapa u kojoj sam stavio biljke ružmarina, mente i matičnjaka koji imaju jake mirise. A one će poslužiti za Belija da je pronađe dok sakrijem. Dakle, malo ćemo se igrati traženja. Samo što moram prvo Belkića staviti iza, da on ne vidi gdje ću staviti. A onda ćemo ga pustiti da pronađe. Odi Belkić, dođi tu. Dođi. Ovdje ćemo ga staviti. A onda ćemo lijepo sakriti ovu čarapu. Stavit ćemo tu čarapu sakrit, pa ćemo Belija pustiti da je pronađe. Evo ovdje ćemo, tu ima puno stvari, evo tu je lopata, neka daska. Evo stavit ćemo to tu. Sad idemo. Pustit ćemo Belija da pronađe. Beli čeka. Belkić, sad ćemo pronaći. Evo ga. Ajmo. Idemo, ajmo, traži, idi. Traži, njuši. Dođi tu. Ajde, traži. Čekat. Tu dođi, Beli. Tu. Dođi tu. Ajde, njuši. Traži. Tu. Ajde, traži tu. Ajde, traži. Opa, bravo. Bravo, Belkić. Di je taj miris? Di je čarapa? Evo ga, pronašao si. Bravo. Tu, bravo, svaka čast.